Ngalisanda sikhuluma igama lami nguChris Gande. Nanzi inhloko zendaba zethu lamhlanje. Senegal. Inhloko kahulumende uMohamed Boun Abdallah Dionne ulandule imbiko yokuqilibezela phambilini kokhetho lwangesonto. DRC. Umsekeli kanobhala jikelele we-United Nations u-Amina Mohamed uhlangane lomongameli Joseph Kabila eKinshasa kukhulunyisana ngokhetho olumele lwenziwe lonyaka. Ivory Coast. Iziphathamandla zithole amaqolo enkaka iphangolin angamathani angamakhulu amathathu esenza intengo engamadola azinkulungwane ezingama-92. Nigeria. Inkampani yeGoogle ihlose ukufundisa abayizigidi ezili-10 kuminyaka eli-10 elandelayo ukuze bathole imisebenzi. Algeria. Inkampani yeVolkswagen leyeSovac sezisungule inkampani yokulungisa izimota esigabeni seRelezani. Kwanele walamhlanje asidibaneni njalo kusasa.